Uneu deu James. Te uneu James udeu briu ubakerni ha kejing di drog. Te nakatakadaw, kibahayang hasem jong u kilakan tayo. Te uhab bansa hasurok, kat syabalap kamit kayong. Andre banyo jing bampat. U James ulas dang bantem da kakitar. Kenang baki briu kin ay pisa yu. Bo unyo bantet bam, ban pen kedang yela ujong ukpo. Henry kejing im jong u James, kamlong kabasog. Namardon kapor, kaba umyo watang kandiat ro. Te kumta, uhaban bam kejing bam, kat kaba ulap bat kat kaba usyam. Kadon kaporo, kaba uhaban sim kejing bam, kaba kibriu kilabret, hapo jong kidosbin. Te nakatakadaw, kajing im jong u James harut surok, kamlong kabasog, bat kalong kaba shitamba. Te hakaway kasngi, u James ulalay rung hakaway ka restoran. Bat haba ulapoy hangta, ulio iya kijing bam, kibadon hakiplet, ya kaba kibriu kila eno, namar ba kila deban bam. Te kumta, u James ulakwa ban bam ya kitikijing bam. Henry utaw nong day, umsya yu ubaon bam, lamda usiw shwa, wat ya kaba kibriu kila deban bam ro. Te namar ba u James, umdan pisaban siw ya utaw nong day. Utaw nong day, ulasim ya kitikijing bam, bad ula bread ya ki hapo jong ka Te habau James ulio iya kita ke baro. Umla ban ong eeruem. Henry ulas ngorem halade. Namar baday da kataka jinglong kabas niu jong u. Baki briu kila isi yu. Bat ki kantay yu. Bat umdan pisaro. Wat ban tet bam. Yalade buun bam. Bat ula perkat halade hangta. Buun lech pai no shalayeng. Henry ula tipat. Balada ulech shayeng ro. Kinom sya. Bat kinom pliang yu. Te hangta, u James ulakod jingmut halade. Boun mi no nang ta. Bat unlay no siya karihap sentar. Kenang boun yo kijing hikay. Bat kijing sneng. Kumno boun laban eno. Ya kataka jing kerni di drog jong u. Kenang boun yo pat. Ya ka jing im kabatamay. Henry hakaway kasngipat. Ubash ubade uparlog jong u James. Ulakad ya u James bansyong hakataka kali. Kaba ula debanto. Tekad bau James udang syong hangta. Ubas ula penbori u. Baun pendan kambing ya kita kidrok. Teha kaba nangkong. U James ula ong ya ubas. Henry hakaba kado. U James ula pendan kambing ya kita kidrok. Tekum la syaipat. Kad bau James udang yok tiak hapo jong kataka kali. Utau try jong kataka kali. Ula wan rengkat bat kipulit. Teha bau ubas ula yo iya kita kipulit. Ula pet ban lo mare no na kataka jaka. Kat bau James pat udang yok tiak lengai hapo jong kataka kali. Te hade nang ta kipulit kila kem yo James bat kila yalam no yu sa hospital. Namar ba kilap bau de unong di drop. Te kat bau James udang don hang ta ha hospital. Kawal kalwan ban jungo yu. Kane kade kanong kmi bat kanong pej ya kinong di drop kibadon ha kataka rehab center. Te habau James ulio iya ka. Ula keli na ka. Siano ka kitar jonga. Namar day tang kata. Habau James u iya. Bat umkwa bando ha kajing im jong u. Kawal hangta. Da kajing sngo bitar. Kala juba bat kalaong ya u James. Ngam trek syok ban yarap ya me. Namar bangalat thait bat bangalang nya. Ban ab ya kiktin pan maap jong me. Bat ya kajing pen ken jong me. Yala ka jong ka kular. Bamen no ya kineki eke. Kijing blen bas niu jong me. Te menta ngala thaj bat ngalangya ban yarap ya me. Te haden bau James ula mi no na ka hospital. Ula late siya ka office jong kawal. Ban ya kendo bat ka. Te haba ula don hangta. Ula pan map na kawal. Siya pang kita kike baro kiba ula le. Te kawal pat. Da kajing sngosen ay. Kalamab ya u James. Henry kalong ya upat. Bau day ban kular ya ka. Bau day ban late check up. Chisen man lak tayo. Kenang nakabenta. Kajingko jingkya jong u. Bat bon laban ino. Ya kata. Kajinglen bas niu jong u. Te kumta. Shwa ba u James unmi na kata ka office. Kawal kal ayu ya ka prescription. Siya pang kidaway ki ba u day bandi. Bat shwa ba unmi. Kawal kala karpat ya u James. Buun sngob haban ruay nakabenta jong ka. Kaway kajing ruay. Kawal kadakwa siya. Naduk kemensim,
ban yarap yo James baun light ni kita kijing long bat kijing blend bas new jong u kale kren ro wat bat ka manager jong ka bakan sngob ha ban ai ka yeng sa yo James khnang bun yo ban sa namar katip kat bau dang long u homeless kan long ka ba sitong bat ka ba jinjar yu bun eno ya kidrop u James sabau lio iya kata ka yeng bathamai uladap da ka jing sngongo ka ba kraw ya ka jing bha bat ka jing yarap jong kawal bat kumta ulak kularo haladi buun yai ne bat buun yai minot ban lait siya kata ka rehab sentar tad hadu buun dala ban eno bat ban job ya kata ka drug addiction jong u hakaway ka sngi kat bau James udang sum ulio sngo ya kaway ka jing sawa badan manore mano hakata ka yeng teh bau James ulayang nang taban lait pet ulalapan ban badai da kaway ka miaw kabadon hapo jong kata ka yeng teh bau James ulay simya kata ka miaw ulalap ba kata ka miaw kalatngan ba te kumta u James ulay bam la ID ya kata ka miaw bat ulari ya ka te nado kata ka sngi kata ka miaw kalalong ka parlok ka bajantam jong u James hakaway pat ka sngi kat bau James udang ruai bat udang tem harot jong kata ka surop ulapoy kendo bat lau jong pa te u James hang tau le tho ila upa siya pang kata ka jinglay jong u siya kata ka rehab center khnang boon laban ino ya kita kijinglen bas new jong u bat boon light no na auto drop te u James ula karparo ya lau jong kupa boon sngob ha boon siya yu boon ya bam ja Christmas lembat ki te hang ta ukpa jong u James umnang ban ong AROM namar ba kamina jong u James kadon lang hang ta namar kata kamina kam jus ngotenat bat ka isi ya u James te kumta tau kupa umnang ban ong AROM Henry ula saya kapisa bat ula aya u James te kumta kilalay no onda u James ula poy pat hayeng ula lap ba kata kamiaw kalapang bat ka don ka jing mansaw ha kamet jong ka te kumta u James ula lay bat jing yarap te don bak badan kata ka paramarjan jong u kabakarteng ka Betty kata ka Betty kalayarap yu ban sumari kata kamiaw bat kalong ro yu po uday ban yalam ya kata kamiaw siya kajaka ay jing sumar te hade nang ta u James ulalay ban check up ya kata kamiaw siya kata kajaka ay jing sumar te haden balada ban check up kaladay pat kapor buon sim daway nakabenta jong kata kamiaw te u James hang ta ulalap pagkata kajaka ki ay tang ya kabay check up free kat ba ya kabay daway pat uhap hiban siw te u James tip show ban la kumno namar kata kabay daway kalong kabarembha te kumta ban say ban siw da kata kapisa kabau pa jong ul ayo khnang buun yo ban thet bam te hakbakhado u James ban say bat ula siw da kata kapisa ondala poy pat hayeng habala de kapor ban pendi daway kata kamiaw u James ulalap bakalang kabajenjar ban pendi daway kata kamiaw te kumta ulakhat ya ka Betty kata ka paramarjan jong u bakan yarap yu ban pendi dawaya kata kamiaw ti haba ka Betty kalawan kalayarap yu James ban pendi dawaya kata kamiaw ti hade nang ta kilesyong hang ta bat kilethok khana syapang yala ka jong ka jingim ti ka Betty kalaong wala da ka syong kasa hakajaka babun kibriu kibadi bat kibapendon kam ya udrok Henry makapat kam judi bat kam jupendon kam ya udrok bat hakajuru kapor kaisi bha ya gito kibriu kibadi bat kibapendon kam ya udrok u James hangta ulas ngole rain Henry ukwa pat ban bore ya lade khnang ba ka Betty kan tip ba mauro ude unong di drok te kum ta ulay tho ya ka ba ude tang unong ruai uba jurwai hasurok ubakwa ban ruai bat ban pendon kam ya kata kasab jong u khnang boon la ban kamay te kum la syat pat haba u James ulalay siya kata ka rehab center ban ya kendo ya kawal te hangta ulapan map na ka ba uklam la ban wan men shisngi bat ulay thoro ya ka siya pang kita ki armut ki parlog jong u siya pang kata ka miaw bat kata ka Betty baday ka paramarjan jong u te haba kawal kaliyok sngo
siya pangjong katakabeti. Kam sngotanat, bat kala siya ting, bayok ba katakabeti, kanya lambiang yu, buun ngobyang siya udrop. Kawal kalakang persya ro yu James, buum deso, banya jo banya jan, bat katakabeti. Habaliyok sngo ya kata, u James ulas sngo si kamensim, namar buum dan parlok, Henry tangkabeti, bat katakamiyaw. Henry mentapad, lasak sa tang katakamiyaw, kabanlong kaparlok jong u. Hakaway ka step, kat bau James udang mit na yeng, bau umud banlait siya katakasurok, banlait tembat banlait ruay. Katakamiyaw kalabod yo u, bat habau James ulabe ya ka, bat umsya ya ka bakan bod yo u. Henry katakamiyaw kabod la kabod. Hakabakado, u James umbanse, ulayalam ya katakamiyaw, siya katakasurok. Habaw lapoy hangta, habaw ulasdang bantem bat banruay. Kibriw kila itanat ba, namar ka jingdon jong katakamiyaw, kala nang kampen itanat syok, bat kala nang kampen kring syok ya kibriw, bakit itanat ya kataka jingruay, bat ya kataka jingtem jong u James. Te hakatakasngi, u James ulayok sibon ba kapisa. Tekat baudang nyaw ya ka, ubas ubade uparlok jong u, ubalangop haw tau drog. Ulio ina jengay, ba u James udang nyaw ya katakapisa. Te hadin ang ta, u James ulalait paino siya yeng. Bat ubas ulabot na din jong u, bat ulakren ya u James. Kat ba u James pat, umkwa syok, banya jo banya jan bat ubas. Namar umkwa, banhabyang, siya katakajo, kajinglong bat kajinglen bas niyo. Namar menta, ulakwa ban light no na drop, bat ukwa ban im kajing im kabatamay. Tekumta, umkwa syok, banya jo banya jan, bat ubas. Te hadin ang ta, haba u James uliyo ba ubas umtre ban ino ya u James, Henry ulabod ya u, kat siya ba ulen. Kado u James umbansay, ulaay kandiat kapisa ya ubas. Tekumta, ubas ula ino ya u James, bat ulalay no, lakajong kalenti. Tekumta, u James ulalay pay no siya layeng, bat katakamiyaw. Te tangkom taparlok, kanika kana kalapoy no siya kabakod. Ngangay skam bangilyo kandiat kajing hikay bat kajing sneng na kanay kajing itok hana. Bakan mau, baladang ikwa ban ino, yakan ay kajing long bat kajing len bas niw jongi, kabangi jule, hakajing im jongi, kabamanswa. Kan mau kamlong kabasuk yangi ban ino yaka. Namar kajing pensyoy kawan bait man lakas ngi. Henry ladang idon, kata kajing trang bat kajing sliang, naduk kamansim, bangin yayale, man lakas ngi. Kata kajing pensyoy kibawan hakajing im jongi baman lakas ngi. Kabala banlong, de kiparlok jongi, bat kita kibriw, kibaju im hajan jongi man kas ngi. Kan mau ladang idon kata kajing trang ban ino, haduk kabakut, ladangin yayale man kas ngi, tengin job hakaway kas ngi. Te tangkom taparlok, ngangay skam bangilyo kajing hikan na kajing itok hana. Te kublish bon ba pilapit ikan video haduk bandakot. Te sngob halat ikan video lapis ngotanat ika. Pat sngob ha subscribe ro ikan channel. Tengin ikan dok pat hakaway ka video. Kublish bon.